Yes, turabasuje cyane. Mumeze neza. Tubahaye ikaze. Nizere ko weekend yagenze neza. Aho mudukurikiye muherereye. Tugarutse no muri studio ikitaraganya kuri uyu munsi no kuwa mbere w'itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Tujye kubagezaho rero amakuru menshi agiye atandukanye mbere yuko tuyinjiramo rero kuko ari amakuru mashya ndetse akaba ari amakuru anakomeye cyane. Ni mutwemerere tubanze tubibutse mwese nyaboneka aho mudukurikiye muherereye. Waba uri ku mugabane wa Afrika, waba uri ku mugabane w'Uburayi, udukurikira ku mugabane wa Amerika n'ahandi hose, nyemerera ubanze ukorera iki kuri iki kiganiro, ukorera iki kuri iyi nkuru mbazane ikomeye cyane, inkuru igiye guca impaka ku byo mwari mumaze iminsi muri kumva. Murabizi ko twari tumaze iminsi tuvuga cyangwa se ibinyamakuru bigiye bitandukanye, amarezo sosiyo byose bivuga ko hano muri Minova FARDC cyangwa se Wazalendo baba baragezemo ngo nyuma yuko M23 yaba yaravuyemo. Muri make ni inkuru yavuga ko M23 muri ya nkundura yo kuva mu bice bigiye bitandukanye na hano muri Minova yaba yarahavuye. Mbazana amakuru mashya rero ndetse no ku masasu yumvikanye hano muri Minova, byose mugiye kubimenya muri iki gitondo. Dufite n'izindi nkuru nyinshi cyane, turagaruka ku mirwano ikomeye iri hano muri za Masisi, tubabwire maginga ya uko bihagaze, tuze kugaruka ku byatangajwe n'umwe wa generali ba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo b'igisirikare cya FARDC. Hanyuma kandi tuze kureba no mu bindi bice bigiye bitandukanye, haba muri Sud Kivu ndetse hano muri Nord Kivu ndetse no muri Gara Nord, naho turebe uko ibintu byifashe muri rusange. Nta tudatinze rero, nyuma yuko mwese mwamaze kuba mukora kuri like n'abatarabikora mukaba mugiye kubikora, ni munyemere duhite twinjira amakuru yacu mu buryo burambuye. Aya makuru kandi munyemere tuyahere hano muri za Minova. Mwari mumaze iminsi tugaruka ku nkuru ivuga kuba byari biri guhwihwiswa ko ngo M23 yaba yaravuye hano muri za Minova. Ibinyamakuru byinshi byaranditse ndetse yewe bigendanye nuko M23 yavaga mu bice nk'ahara muri za Nord Kivu, ubwo ndavuga ihara muri za Rubero, hitwa muri za Warikare. Byagoraga abantu kuba bahakana mu by'ukuri ko iki kintu cyaba cyabayeho, kuko urumva ni ibintu byari biri kugenda bitangazwa na benshi mu bahano muri za Minova. Ubu rero amakuru dufite muri iki gitoro nuko bya bintu byari binyoma, byaje no gutuma Wazalendo bahagwa ari benshi cyane, nyuma yuko bumvishe ko M23 yaba yavuye aho muri Minova, batangira kwiyahura mu madefense ya M23, bahakubitirwa bikomeye cyane. Nk'uko amakuru abivuga, iki ni igihuha cyatangijwe, iki gihuha ngo cyatangijwe n'umuyobozi wa radio ya hano muri kano gace ka Karehe. Uyu mugabo akayitwa ngo ni Mbata, niwe watangije iki gikorwa cyo kuvuga ko ngo M23 yaba yavuye muri Minova. Hanyuma rero akimara gutangaza ibingi, urumva nyine yari afite yabitangarije kuri radio iba hano muri za Karehe, urumva ni muri hano muri za Minova. Igikorwa cyahise gitangira kubaho, abaturage benshi batangiye kugenda bahunga. Hanyuma we ndetse n'abandi bantu benshi cyane b'ingegera cyangwa se b'ibisambo bahise batangira gusahura imitungo y'abaturage. Nk'uko amakuru atugeraho, amabotike barasahura, iki byose barasahura, bitwaje ko abaturage bafite ubwoba ko M23 yamaze kuva muri ibice. Wazalendo nabo muri icyo gihe bahise biyoha hano mu madefense ya M23 ngo baje kuyakaba. Isaso niyo masasu mwumvishe twagiye tugaruka yabereye hano muri za Minova yumvikanye, kuko nta kindi M23 yakoze kitari uguhita nyine itangira kubakoramo akazi katoroshye. Yabagabye ibitero karahabutaka, abaje bakasangira imaso ikabarasa. Wazalendo bahatikire ni benshi cyane. Wanga bw'ibyo umuntu dusaba ko twabanza tukamamaza, ubundi turahita tuza dukomeza tubagezo inkuru mu buryo burambuye n'andi makuru menshi cyane twabateguriye. Bakozi ba Prime Health Infinity mwiyemeje kugira ubuzima bwiza, mwagaranye ibikorwa byacu byo kubafasha kubungabunga amagara. Ni Damas Mico Myiza. Ndamenyesha abantu bari muri Amerika, twari dufite impungenge zigendanye n'imbogamizi z'imisoro no kudakora ku iposta. Ubu rero byarakemutse, nicyo nashaka kubabwira.
habagaho ubutinde bw'imiti, ubu byarakemutse, izajya ibageraho igihe rwose. Ikindi n'ibiciro byaragabanyutse. Rero nkabamenyesha ko bwa burwayi bw'imyororokere ku bagabo n'abagore, kutabyara, ibijyanye n'akabariro kabivuge gutyo, diyabete, umuvuduko w'amaraso, indwara nka mibe, indwara hemoroide cyangwa igifu n'izindi n'iz'ubuhumekero n'umwijima, ntimwongera kugira imbogamizi zo kwangizwa n'indwara nk'izo ngizo kuko bigiye koroha. Abandi namwe muri mu Rwanda dukorera Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya 12, uhagaze aho abamotari bahagarara uri kureba dukorera rwose ureba ku muhanda ujya 12. Gisenyi iri ku muhanda w'amadepo, naho ngaho mu mujyi wa Goma ni hafi na Rond-Point Sinierisi. Yes, hanyuma rero reka amakuru yacu dukomereze kuri iyi nkuru ya hano muri za Minova. Twagezagaho cyangwa se twababwira uko byari bimeze, buryo ki iki kitendo cyahimbwe n'umwe mu bayobozi b'iradiyo hano muri za Kare witwa Mbata. Hanyuma tuma abaturage bahunga, ndetse amabanda atangira gusahura. Nanone rero amakuru mashya ari kutugeraho nuko uyu mugabo ndetse n'andi mabandi bafatikanyije gusahura, bose M23 yamaze kubata muri yombi. Muri make ngibi iby'amasasu mwumvisha abere muri Minova, ndetse n'igihuha cyavugaga ko ngo M23 yaba yamaze kuva hehe hano muri za Minova. Ariko ugerageje gusesengura, ugerageje gukoresha inyurabwenge, ukoresheje amaso, wabonaga ko aha hantu ari ahantu ari strategique, ku buryo kuvuga ngo M23 iraharekurira hava, wabonaga ari ibintu bitumvikana, ari ibintu bidashoboka, ari ibintu mbese nava ko byari ibintu wabonaga ko bigoye kuko kuba wava. Nabonye hari amakuru yari arimo kugenda, yari yatangiye kugenda kwirakwizwa ku marezo sosiyo, nayo yari yangezeho, ni ahubwo nenda kubatangariza mbere yuko menye iyi nkuru. Byari ibintu bikomeye cyane, ndababwiza ukuri, ibintu byari byatangiye kugenda bikara kuko hari undi muntu nabo wari washatse kutuyobya. Rashatse kutuyobya, ari kuvuga uburyo ki ngo FARDC ngo bagiye guhita bagenga imbunda hano muri Minova, ngo bagatangira kohereza amakompora menshi cyane, cyangwa se imvura y'amakompora hano muri mu mujyi wa Goma no mu bice bya za Sakiyo hose. Urumva bafite imbunda rwose, ngo bagombaga kuzagira sa hano muri M23 iramutse ivuyemo, imbunda bahagenga ngo yazagira sigoma neza neza. Goma bayigira ubushingwe, niyo gahunda mu by'ukuri yahita ikurikiraho. Nkurikije amakuru yari kuvuga ngo bagiye guhita bahagenga imbunda, kuko mwabonye ko no mu bindi bice M23 avuye miriya muri za Kipese iyo ruguru muri za Grand Nord, ubwo ndavuga muri za Rubero, mwabonye ko FARDC yatangiye kongera kugarukamo. Ejo nabonye mu video rwose masaha y'umugoro wa FARDC, nyuma ko twe tumaze iminsi wazanira zo ziri kugenda zihapkinatira, ziri kuhakinakinira, twabonye FARDC donc imirongo minini cyane y'abasirikare ba FARDC n'udupfunyika twabo turimo minisiyo, ubwo na ravitayoma bikoreye, barimo kwerekeza hehe, barimo kwerekeza muri bya bice nyine M23 yavuyemo. Ubona ko hariya mbese ibintu birakomeye. Rero no muri ibi bice bya Minova ntabwo ari kumenya ngo bavuye hehe, bari gushiduka bamaze kugera muri Minova, kandi izo mbunda aho ko bivuga bari kuzigenga, barangiza bagatangira kurasa mu bice byinshi bigiye bitandukanye. Ariko ntabwo ariko byagenze, kuko intare za Sarambwe ntabwo zigeze ziva ahantu, ahubwo uyu muntu yasa naho yatumye Wazalendo bahatikirira, kuko niwe watanze iki gihugu witwa ngo ni Mbata, umuyobozi wa radio ya hano muri za Karehe, mu gutanga amakuru afitamye. Wazalendo nazo ziriyahura, ziza muri birindiro, zirakubitirwa bikomeye cyane. So nguko rero ngayo dukomeje n'andi makuru, tukomereze hano muri Kivu y'Amajyepfo. Nanone navuga ko Kinshasa ibitero byo kugaba kuri M23 barabirimbanije, babigeze kure, ndetse ubu tuvugana nyuma yuko M23 irekuye bino bice, aho yagisigamo ibirometero 30. Kinshasa yo yatanze amakuru mu gisirikare kugira ngo kigire morali, bagire courage. Yavuze ko ngo atari ugusubira inyuma kubera ko ngo hari biri mu masezerano, ahubwo ngo ari uko ngo babyemeranye ngo n'ibindi bice byose bari buze kubivamo. None ngo M23 nayo ikaba yagira ute
donc ngo irava mu bice ngo noneho ngo M23 ngo FARDC nabo ngo batangire gushakisha ukuntu ngo bahiga FDLR. Urumva mwumva iki kintu aka kantu mugiye kuza kugahuza neza n'amakuru amaze gutangazwa sotse mu kanya. Nongo FARDC mu rwego rwo gutanga morali mu gisirikare cyangwa se mu ngabo zayo, FARDC n'ubundi nabo bafatikanyije bavuga ko M23 gusubira inyuma bitari muri bya bindi twumva M23 itangaza, bivuga ko yo izasubira inyuma, impande zombi zizasubira inyuma ho ibirometero 30 naho bari handi hakaba ngo zone netre, hakazamo ingabo zitabogamye cyangwa se ziri netre. So rero ibi ngibi ntabwo ari byo FARDC yabihakanye mw'abantu. FARDC ibi ntabwo ari byo bari gutanga mu gisirikare, nge mba ngenda nkuru amakuru mw'abantu mwe. FARDC iravuga ko ari muri ya masezerano yo gusubiza inyuma ingabo no kuva mu bice. Bo ntabwo avuga ko ari M23 ngo nukuva inyuma kw'ingabo z'u Rwanda kuva muri Kongo ziri kugenda zivamo. Nibyo barimo kugenda bavuga, ubwo nimo ndakotinga. Noneho ngo nicyo gikorwa bari gukora, ndetse ngo ngo FARDC nabo ngo ikintu bari bukore ngo nugutandukana na FDLR. Ariko nyine ubwo bafite ukuntu ari kuvana nabyo baraza kugenda birindagura. Umutarama mpaye amakuru atashatse ko dushyira hanze, ndetse ubu tuvugana kugira ngo bereke iki gisirikare ko ibintu biri seriye. Bahise banahita batangaza ko bagiye kugira ute, batangiye operation yo guhiga FDLR. Ibaze rero ukuntu barahiga FDLR ari nabo FDLR babana nayo. Wenda reka iyi nkuru tuyinjiremo kuko hari n'amakuru yahise asohoka avuga kuri iki kintu. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Vitor. Urakomeye? Ndakomeye. Ndabona mu nkuru muri iki gitondo unyoherereje, ndimo ndabonamo ifoto idasanzwe y'umusirikare wa FARDC. Iyi foto irasobanura iki, bivuze iki Vincent, bifite aho bihure n'ibyo nahoze nakira ndimo ndakura ku gisirikare cyangwa se kuri kote ya FARDC? Iyi nkuru ivuga iki? Ubu ni umwe wa sirikare bita Charles Gonza agiye gutangiza igikorwa cyo gutaka FDLR na Jules Mbanza. Urakoze cyane. Ubundi nicyo kintu wenda ni nkuru tugiye guheraho. Impamvu nuko FARDC mu makuru maze kumenya nikuriye hafi cyane muri aba basirikare ba FARDC bari gutegura ibitero bikomeye cyane, ariko noneho ngo babaremye agatima vise, bababwira ko ngo uku gusubira inyuma kwa M23 ngo niko ibintu bimeze, ngo ntabwo ari ya masezerano yo kuvuga ngo ntabyo bigeze bavugana, bimwe byo kuvuga ngo bazasubira inyuma h'ibirometero 30 ngo n'abandi birometero 30 ngo ahubwo bari kuvamo kubera ko ngo nabo ngo batangiye operation ngo yo gutandukana na FDLR. Mbese muri make ngo bari kuvamo, burumva banahita banavuga ko ari ingabo z'u Rwanda. None rero uyu mugabo nawe wisuzana inkuru avuga uti batangiye kugenda ngo bari guhiga ngo FDLR. Ibi rero urumva ko bifite aho bihuriye. Vise komeza ndo tugezeho iyi nkuru. Sindabyizera ariko kubera yuko kubanguye muri FDLR bigiye kubera Kisangani, FDLR nyayo yisize ubira na Kinshasa. Nyine nukujijisha rubanda. Nibyo ni igikorwa cyatangire Kisangani mu ntara ya Topo, bavuga yuko bagiye gutangira gahunda yo gutakira abarwanyi wa FDLR. Mu makuru rero yavuzwe na Jules Mbanza n'ushinzwe mu region militaire ya Gatatu, avuga yuko bagiye gutangira kubatakisha, bakabakangurira gutaha, bakabakangurira no gutanga intwaro, noneho bakazabashyira mu nkambi Gisangani, bakabizeza umutekano, bakabacyura no mu Rwanda nk'uko babitangaje Jules Mbanza ndetse na Charles Gonza. Bakavuga yuko ibyo bikorwa bamaze gutegura batayo zigera muri 3 zizabikora, noneho bagacyura abasirikare mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'abaturage. Ariko wareba ibyo batangaje, wareba imikoranire hagati ya FDLR ndetse n'ingabo za leta, ukabona ko nta magambo gusa bitewe n'ibyo nabonye. Kuvuga yuko ugiye kubera Kisangani, abanyepolitiki ba FDLR batsinze Kinshasa, abasirikare ba FDLR bazize Kinshasa, basize Uvira, basize Karini, ndetse no mu bindi bice. Ni uburyo bumwe bwo kubiza abaturage ndetse no kugaragariza komite mpuzamahanga ko hari icyo uri gukora
kandi bindi yuko mukorana neza kandi no mu biro byawe bakizemo. Service ubundi urambwira umugani ngo bagiye gukora izo operation iyo ngiyo. Tuzi neza FDLR muri Kivu y'Amajyaruguru muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo bindi bice urumva ahubwo ngo bari no kwishakira Kinshasa. Urumva ngo turi gushaka FDLR Kinshasa nabyo bashobora kuza kubitangaza. Kinshasa byo birazwi niyo kuko ari n'abanyepolitiki ba FDLR abasirikare bakoka barinda CPD kubashakira ntabwo byaba ari ikibazo ahubwo ikibazo nuko batabikora. Icyo wari uvuze yuko none Kivu bahari na Kivu bahari none Kivu agace kanini gakontorwa na M23 nibyo barimo ariko n'agace gakontorwa na FARDC barimo muri Bazarinde. Icyakwiye kuba gikorwa gitanga icyizere nuko bagakwiye kuba batatu abo dufatanyije muri Kivu dore ngaba ntabwo tugifatanyije abo dufatanyije mu gace gato dukoranye muri Kivu dore ngaba ntabwo tugifatanyije aho kuvuga ngo bagiye kusangani uno bagiye kumutangiriza noneho babakabe no kwiremeta bazajya banabajyana Kisangani. Itari kiza kuvuga ngo ugiye gufata abantu bari mu birometero 850 ugiye guhera ubakusanye kandi hari abo bari hano muri Nord Kivu na Sud Kivu bagakwiye bakusanyirizwa. Numva ari uburyo bwo kugisha no gukangaza gusa kwerekana yuko amasezerano y'iterambere mu bikorwa kandi ari uburyo bw'itekamutwe ngero ko nabise. Ariko vise hano hari ikibazo, hari ikintu ndimo ndagenda nibaza, sinzi n'abandi bantu benshi niba ariko bari kubyibaza. Kuba hari kubaho ibi bintu bigiye bitandukanye, bizitu bikorwa bigiye bitandukanye, kumva ngo hari ibyo MV turi gushyira mu bikorwa yumvikanye n'aba bagabo birimo kuva mu bice nka kuriya nyine mu birometero 30 basaba ko na FARDC nkuko nayo bivuga nayo igomba kubikora nubwo wenda biri guhindagurika n'utundi tuntu twishi turi kugenda tugaragara. Bigaragara ko politike iri gukinwa cyane muri ibi bihe. Ibi byaba ari ibimenyetso bigaragaza ko urugamba ku masasu byaba wenda hari rusa na buri buhagarare cyane cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo nko mu bintu bice bya za Plaine de Ruzizi bikaba byabihagaze bakaba bakoresha politike. Kamene cyo gusubiza icyo manze mubaze nawe kusubiza. Yego. Uravuga ngo ibyo bumvikanye babyumvikanye ko M23 yavuze ko itarebwa n'amasezerano ya Washington. None se ngiye ko mvuga ibyo nkurikije ibyo nabo batangaje. Ndakubaza nawe nyine wumvanze ubikurikira. Urabizi ko M23 yavuze ko itarebwa n'amasezerano ya Washington. Warayize ukavuga ngo babyumvikanye. Nanjye niyo mpamvu ndi kugusubiza none bo biriya bintu bakora bivuze ngo M23 irabyikorera nta namwe baba barabivuganye. Umusesenguzi ndabona barabivuganiye nta masezerano namwe bigeze batinyana muri akoro cadre nta birimo muri declaration de principe nta birimo muri akoro de Washington no byakwiye kuba biri ariko nabyo nibirimo. Ikirimo nuko M23 kuye kuva mu biturimo kandi ni bavuga mu M23 bavuga u Rwanda. Ndakubaza nyine mu musesenguzi M23 birivuga ibikura. Njewe rero wenda ikintu twanabivuga icyo kintu nuko ibintu byose ubundi ntabwo ariko babishyira hanze ibyo bavuganye. Birashoboka ko hari byinshi ndakubwira ko M23 yitangarije ko utarebwa n'amasezerano ya Washington. Umusesenguzi ibyo uvuga ibikura. Arega nubwo hari nibyo nari ntangiye nkubwira nubwo yahatangaje birakitarebwa n'ara amasezerano ni nka kwa kundi bashobora kukubwira bati nyamara uyu munsi twagupanze ruri burari rondo utariko nyamara nje ntabwo ibintu by'irondo bitena gutya rujya ntabwo nje ibyo bindeba ariko ukabona agomba kurijyaho nubwo uvuga ayo magambo. Rero bashobora kwaba ibyo bintu wenda nka leta z'ubumwe za Amerika zarabibasabye kuko abonye ko ubwo Lawrence Kanyuka arahagaze mu mujyi wa Uvira bagiye kuvamo yarabitangaje arabivuga. Rero ntabwo twavuga ngo ni ibintu biraho bije bitereye aho cyangwa se bihimbiye. Birashoboka ko baratangaje ari amagambo ariko n'ubundi bakagira gute barabibwiye ndetse basabwa no kubishyira mu bikorwa. Icyo bivuze rero n'ubwo ngo barabatabye ahubwo barabategetse nk'uko babivuga. Mu kiganiro n'itangazamakuru Colonel Nangavuze yuko babashyizeho igitutu ubwo nicyo biguze. Urebye itangazo basohora baravuga ngo basabwe
ngo ko basubira inyuma na FARDC basubira inyuma, ariko wareba ukareba amagambo bagenda batangaza mu bitandukanye ukabona ntaho bihuriye no gusabwa. Wareba FARDC ukabona imitiza mu by'urupfu. Mu magambo Tshisekedi yatangaje ejo bundi ari mu ntara ya Kwiti, yavuze yuko M23 n'abayifata bakwiye kuva mu gice irimo, bahise babitira mu bikorwa. Icyo kikwereke yuko ari igitutu kandi n'intambara ikomeje, kuvuga ngo muri Nord Kivu kuba M23 yabonye yarasubira hagarika intambara muri Nord Kivu, ntabyo mbona. Ntabyo mbona kubera yuko n'ubundi kubarasa abaturage bari Sud Kivu, bari mu bice bitandukanye bya Nord Kivu, ntaho bihuriye n'abasirikare bari mu kurwana kurwanaho cyangwa M23. Barasa abaturage bakabaziga itinyu mu gihe batatuye kuba barasa abo basirikare bahanganye nabo. N'ubundi ntabwo biraza kubihagarika kuko bavuye Uvira bakomeza kubarasa, bavuye Barikare bakomeza kubarasa. N'ubundi mbona nta kiraza kubihagarika mu gihe M23 ikivuga ngo turacyashaka kubohora Kongo, ntabwo bizahagarika iyo ntambara. Nabonye ibyatangajwe n'ubugeretse mura n'ibyatangajwe na Liberia muri Conseil de Sécurité ejo bundi. Liberia ubugeretse bwaravuze ngo nta gisabwe M23 kuva mu mujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu. Liberia ibyungamo, kandi Liberia buriya ni igihugu cya Amerika kubera yuko ni igihugu cyashinzwe na Amerika. Wareba ubugeretse nabwo bukora kwa Amerika. M23 rero mu gihe yo ikize ibintu bigirwa n'ibihugu bikomeye ndetse na FARDC ntibikire mu bikorwa, ubwo tukwereka yuko intambara itazabura kurota. Aha, reka ibi tubiveho tujye no ku zindi nkuru vise, kuko ndabona amakuru yo ni menshi cyane, tudatinda ugasanga tubuze umwanya wo gutangaza n'andi makuru. Vise, hari amakuru avuga ko ngo FARDC baba berekanye ngo aba ofisiye babiri ngo ishinja gukorana na M23 mu ntara ya Luaraba, ni muri za Katanga. Mu by'ukuri bimeze biti by'aba basirikare? Ni ibyabaye ku munsi w'ejo aho FARDC yerekanye abarwanyi babiri bafatiwe muri Luaraba. Kabita abarwanyi ariko ikongera ikavuga yuko ari abasirikare bayo ahubwo binyuze n'umutwe wa M23. Bakaba rero babatumye gukurikira abasirikare barwanira M23 mu ntara ya Luaraba ndetse no mu ntara ya Katanga. Bakabashinja ko bari mu bagize bari gukurikira abarwanyi ba M23 muri Katanga, ahitwa Katanga. Niba bizi ko hari umutwe uri kwavuka bita Mouvement Debout pour la Libération du Congo. Ibyo ngibyo rero babashingiye baranabikana bavuga yuko bari mu gikorwa cyo gukomeza gushaka abakorana n'umwanzi nuko babitangaza. Hanyuma se nyuma yo kurikora mu ubwo buryo Vincent, ubwo bahise banabafunga, ubwo niko cyo cyakurikiyeho? Uratangaje niba bahise babafunga cyangwa barikura, ariko icyo bivuze nuko bakiri mu nzego z'umutekano. Aha, ndumva ibintu bitoroshye kabisa. Reka turaza kumenya ubwo n'andi makuru agiye atandukanye mu masaha agiye cyangwa se amasaha ari imbere. Hanyuma tugarutse rero ku yandi makuru, nuko Barikare ngo nyuma y'uko yavuye turivuye muri hano zitwa Zampeti, ubu tuvugana ngo Wazalendo ziyufyemo cyangwa se zamaze kugera muri ibyo bice. Nabonye na hamwe muri bya bice n'ubundi hano muri za Granoro bavuye, nabonye FARDC yamaze kuhagera muri za Kipese, muri bya bice nabwo bari bamaze iminsi bavuyemo. Bimeze bitandi makuru ufite kutugezeho iyo nkuru Vincent? Amakuru twabonye mugoroba nuko M23 mutyavuye mu Byambeti, Wazalendo amaze kuhagera za Kipese. Ingabo za FARDC batangiye kuhagera nyuma yo Wazalendo zihageze. Ubona yuko abaturage barimo bavuga bati M23 dorivuyemo, none Wazalendo ijemo, none FARDC ijemo. Abaturage bakakipe M23 bo babyinye barapfuridira barishima, ariko abakipe M23 baragaragaza yuko ari akaga kagiye kubaho kubera ko abari babataye n'ubundi birukanse bagarutse ko bashobora kubagirira nabi ku manywa cyangwa nijoro nk'uko n'ubundi na mbere babagiriraga nabi. Ni akaga gakomeye cyane.
imirwano ivuga muri Masisi ite service ko ndi kumva ngo nayo ngo yaciye ibintu birakomeye cyane. Masisi ejo no kuwa gatandatu hari imirwano. Imirwano n'ubundi yagutse hagati ya Wazalendo na AFM 23. Bikaba byaratangiye muri secteur bita Ostoba n'ibindi ku gatandatu n'ijoro ariko bucyari ku cyumweru n'ubundi imirwano ikomeye. Amakuru avuga yuko abarwanyi n'ubundi Wazalendo bazindutse mu masaha y'abatera ibirindiro bya M23 biriraho bita Kazinga ndetse no mu gace bita Ngururu nk'uko abaturage babitubwije. Ibitero n'ubundi ariko uruhande rumwe rukaba rwari rusanzwe ruri mu maboko ya Wazalendo. Wazalendo ivuga yuko yatewe na M23 ariko abandi bakavuga yuko Wazalendo yateye M23 mu bice byegereye Kazinga na Ngururu. Ni amakuru yo kwibeko atabogamye turabona kubyerekeranye n'uwaba waragaze igitero ku wundi nk'uko bano baturage babitangaza, cyane ko y'abatsinde wari kare y'abatega ya Rudoro na Ruturu n'ubundi hari amaze iminsi mu Rwanda ku mpande zombi hagati ya M23 Aha, nk'uko rero ngayo dukomeze n'andi makuru turebe hano muri Rucuro ngo abantu babiri bishwe n'abandi ngo abantu babiri bishwe abandi benshi barakomereka. Ibiro ni byabereye muri za Rucuro nabyo ngira ngo tubigeze kuba dukurikiye muri iki gitondo. Nibyo byabereye muri za Rucuro mu gace bita Kanyankore Kanyangora aho bita Mata. Utwitwaje intwaro utamenyekanye ngo gwijwe mu biturage bimwe cya Kanyankore mu aho bita Mata batangira kugira n'abo baturage uzaba uri muri sheferi ya Bwito twari ya Rucuro uko bigaragara ku ikarita. Amakuru akavuga yuko rero abarwanyi baturutse muri za Mweso barazamuka za Masisi baragenda bakoresha ibitrasiyo cyane ariko bakavuga yuko bashobora kuba bari no muri Wazalendo urugo bitatangaje ko ari Wazalendo ariko ari imitwe bisanzwe bitwaza intwaro. Abaturage benshi bakaba barahise bahunga kubera ko babonaga abaturage bamwe barimo bitwa abandi bakomeretswa ku buryo bukomeye. Bakavuga bati harimo n'abandi bagiye bibuga ku buryo bagize ubwoba ko bashobora kuba bahura n'akaga karenze ko bari kubona. Uko ngayo Vice twigarukire kuri iyi nkuru ngo Farde ngo Kisekedi ngo yaba yongeye guhura n'abapfumu. Kisekedi yahuye n'abapfumu atangaza amagambo akomeye aravuga yuko yarizeye ko abayobozi bari kumwe muri Kongo ari abanyekongo ariko asanga bamwe ari abanyamahanga ngo bakorera abanyamahanga. Aravuga ati hari abayobozi twari kumwe n'abanyamahanga bakorera abandi banyamahanga turi bari abaje muri AFM 23 ati bakoreshwa n'amahanga ati shebuja wabo Kagame. Avuga amagambo menshi umuntu atakwiye kubasubiramo ugaragariza yuko ari ukwikwa mu Rwanda. Mu gihe nyine n'ubundi akora rwose bitoro yaguzaga imvugo z'u Rwanda zo kwibukirana ariko Kisekedi yazikomeza anavuga ko ibyo byose birimo biba ariko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirimo kimufasha gutoza igisirikare cyiwe. Aravuga ati turimo twubaka igisirikare gikomeye ati dufatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mafaranga yabo ati ku buryo tuzagira igisirikare gikomeye abanzi tukabirukana. Ati ikindi kandi Amerika yashoye amafaranga menshi mu kino gice cyacu tuzadufasha kubaka imihanda ati dufashe no guteza imbere ubukungu ati ariko cyane cyane zubaka igisirikare ukoresheje ubumenyi bufite ndetse n'ibikoresho byabo. Aha, ibintu birakomeye. Twigarukire rero hano Igoma muri Burengo ngo AFC yahakoze igikorwa gikomeye cyane hano muri za Burengo, ubwo ndavuga hano Igoma. Igoma mu gace ka Burengo AFC 23 yakoze igikorwa remezo gikomeye cyo gutanga amashanyarazi y'indasire n'izuba. Aho bahiye kwa kwita centre de panneaux solaires igizwe na panneaux solaires 6,000 ikaba izatanga megawati 3 n'ibice 7 ikabereza abaturage kugira ngo babone umuriro yaba abatuye mu mujyi wa Goma ndetse n'abatuye mu nkengero. Bakavuga ko ino poroje bafite bazayikora no mu bindi bice bitandukanye babohoye abandi batuye ndetse
kugira ngo abaturage bakore imikoro y'ibindi bamaze n'igihe n'uko byatangajwe na guverinoma y'u ya reka tuguhe umwanya utugezeho n'izindi update wategura abakunzi ba Jeune Official mbere yuko tukurekura. muri Ukraine haracyavugwa ubucanwa hagati y'Uburusiya na Ukraine. Perezida akavuga ati iyi ntambara ya Ukraine ibihugu bya OTAN byaramuturiranye ariko Zelensky nubwo avuga ibintu OTAN ariko nta kitamufashije. Ariko ubundi aravuga ibyo n'umugwi OTAN itoroheye na Donald Trump. OTAN kuko Donald Trump arishyiraho ubwoba yuko yanze kumufata mu ntambara ahanganyemo na Iran. Ni mu gihe Iran ikomeje kurasa ibibombe byinshi ndetse ikoresha indege zitagira abapilote. Ubu muri Isirayeli Iran yaraye harace mu gihe abadepite bateranye bari mu nama, biba ngombwa ko bose bahita bajya mu buvumo inama batayirangije. Ubona ko intambara ya Isirayeli, Amerika ndetse na Iran igenda ifata intera ikomeye kurenza uko twabibonaga mu minsi yashize. Amerika ikavuga yuko irimo ikora ibishoboka byose kugira ngo irangize ino ntambara, ariko Iran ikavuga yuko idashobora kwemera kuyirangira itihoreye. Kaza komeza mu yandi masaha. Yes, urakoze cyane Vincent. Nguko rero bakunze Jeune Official, ntekereza ko dushaka amakuru yacu twanayahinira aha tukaza kugaruka mu yandi masaha tureba n'andi makuru ari buze kuba agezweho. Mukomeze rero munogerwe na gahunda zacu, turabakunda cyane. Yari umuhungu wanyu rero Fighter ndetse na Vincent twabagezaga amakuru. Like ndetse na share, subscribe nyaboneka kuba tarabikora tuze gusubira. Ciao.